Pemirsa, varian Omikron sani ngawit ngelimbak ring Afrika Selatan, poleh uratian saking pemerintah wiadin para ilmuwan. Manut sang sani waget virologi FKH Unut, Profesor I Gusti Ngurah Kade Mardike, raw mangkin sampun wenten dasan data virus Omikron. Gatre pini anyar kuningin varian puniki, taler sampun kepanggih ring Eropa. Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika mausang virus Omikron nenten patah sareng varian tiosan ya diastun akeh penelisik amongan virus inucap wit saking varian Delta. Nanging manut dani virus inucap pinaka virus sani matiosan. Sang sani waget durung nyelehin yening virus puniki dangan ngelalahin utawi napi ke virus puniki sida ngewatuang pinyungkan sayan kaon. Asa punika taler virus inucap durung kejantanang sida ketambakin melarapan vaksin. Anut saking seseleh sane kelaksanayang virus puniki matiosan sareng virus lianan. Virus inucap taler kantun katelebang malih ngelintangin penelitian. Punika mawinan krama sampunang olsah nanging mangdanis tate nganutin protokol kesehatan. Pemerintah sareng para peneliti sani madue amongan. Ya diasun asa punika bali taler patut waspada ring kewentenan virus puniki. Profesor Mahardike taler ngewawahin sajroning usaha nambakin penglalah kasus COVID-19 sani keterkayang pacang limbak ageng ring Desember kantos Februari warse kali likur. Ngenenin indik pamidabdab saking rumah sakit sajroning nampenin pengrau varian anyar puniki Mahardika mausang ring kewentenan wiadin nenten wenten virus anyar rumah sakit sampun sepatutnya nincapang kapasitas bed. Punika taler indik piranti penyokong lianan kanan puniki patut kasiaga yang becik mangde rumah sakit nenten malih kepanggih kekirangan oksigen sangkaning ageng nyane kasus COVID-19. Yudi Karnaidi Bali Pos Kuningayang.